How is the monument be China? Politiki guys. That's true. I'm a man there. Who good? Ke hlaile a sentse le mongodi wa lebatho wa la Mabote number 29 kana go ha ke mela mahlo mona wa ntotho ke Mabote number 29 wa LCD fela ha ke qala go ntotho ke politiki ne go ne ke tswa ka ntate exams mo thwe ke tate Mogeli so a tla fihla ka 1993 ka qala go bona dikgetho ka mahlo ka bona ona la batho ba thabileng ona la ba kwatileng tla go la mme wa ka ile thabileng ka thaba ya ba ntse tla jwalo ya history ya tsona hore LCD BCP ya tswala LCD wa bua dikgethong LCD ya tswala DC wa bua dikgethong DC ya tswala AD ka fella o AD mo okay fela ntle mona mo ntse ke tsamaya ka tlungile ke utlwa hore setse mogao mokola wa matšhatši mme Matlagane le motho wa mokola o tloa e tla go fetsa toro tsa mokola ga o fitlha LCD mona o sona le mahlonyana so tseba o bona o kena mokola yana bona o apere hempe ya linen o etse dibogena ha tshwane le ba bang bona o kodile jwang o sontse o nka style a kere nna bo ntate nna ke rate nna motho wa ka ke you're so clear mo sheba ele na bona o nahana ba mo tsamaya ha o fitla DC mane se le ka golonyana tse pedi o sona le di thope le go be sona di boka tse pedi ntate mo eta pele o sa ya kwana le ntate mo se se tshwara se boka sa le no mo wa mathatho sa tswa ke dula ke le ka ntle ka mathatho ka okay ja bo o fitlela mona mo ke teng ka nnete ha ke tswa sia le gotla le nna ha le lecha le renkile le mo tse tharo ka nnete le le teng e ba ona tsena ha ba tswa puso ke nka qeta hore ke phomole le nna ke ye ka bongate ga le ke le ka bonyane ile ka bonyane ga ke tloa DC ka fitla ka kena ka puso panno le po e kgolo a go le thwe ke ABC mo jale nna idi ena le tonkana nyana ke mo fela ha o mmametse hantle thuto ya ka ke re ka nepo bo tse kgolo tsena tse teng ka parliament di tshwantse di kopane di etse puso e sa temeke e tsitsitseng ile go ana po ena le tonkana ntse o tlo bakela mathata a mangata